Vrijeme je matura. Svako veče u Banja Luci okupljaju se maturanti kako bi proslavili do sada najluđu noć u njihovim životima. Za to veče pripremaju se unaprijed. Od cipela, haljina, odijela, kravata, frizura i nakita pa do najsitnijeg modnog dodatka. Evo primijetila sam zanimljiv styling, pa možda da mi kažeš koliko si se dugo spremao za to i šta ti je bilo inspiracija? Pa iskreno da vam kažem, najvažnije je bilo da zamislim ono što želim, a onda realizacija je bila, jeste bilo malih nekih poteškoća, ali evo važno je da je proizvod na kraju onakav kakav ja. Ponuda svečanih haljina, odijela i cipela je različita, kao i mogućnosti roditelja. Maturske haljine mogu se pronaći od 100 pa do 500 maraka u onim prestižnijim buticima. Najtraženije su u crvenoj i plavoj boji. Crvena, teget, kraljevsko plava, mint zelena, a modela sve zavisnosti šta kome stoji, i kratke i duge. Djevojke vole cipele, a za maturu najviše biraju one jednostavne modele. Trgovci se ipak najviše raduju maturama. Ove godine maturantice najviše se odlučuju za jednostavne modele, zato što su haljine većinom sa cirkonima ili sa nekim detaljima, tako da nam najbolje prolaze ovako neke jednostavne u bojama, kao što je crveno, bež ili plavo. Mladićima je lakše. Za kompletno opremanje potrebno im je oko 400 maraka. Uz ličnog fotografa, solarijum, frizuru, nokte, elegantnu haljinu i ostale modne dodatke, taj iznos kod djevojaka se kreće i do 1000 maraka. Ne treba zaboraviti ni džeparac i cijenu rezervacije. Za matursko veče potreban je dubok novčanik roditelja, a većina njih spremna je da za djecu izdvoji i svoju cijelu platu. Saglasni su da je skupo opremiti jednog maturanta. To je preskupo, pošto su plate nikakve. Živimo u državi kako je živimo, kako smo je napravili. Svakako poznato, pošto imam unuku koja je isto toliko koštala ovih dana da je malo previše, ali bože moj, matura je jednom. S obzirom na naš standard i naša primanja je skupo. Za mnoge ipak uspomene vrijede tolikog novca. Nakon nekoliko godina koje su kao srednjoškolci proveli u klupama družeći se sa svojim vršnjacima i stvarajući najljepše uspomene života, nakon proslave mature vrijeme je da krenu putevima koji su sebi izabrali.